doma. Tím vám děkuji za pozornost, přeji vám příjemný zbytek večera a jenom jdu do toho vizualizačního CDčka, tak to budeme. Kdy vám chci ukázat skutečně v 2 minutách, co je možné pro zákazníka si jsou tam 4 základní skupiny, je tam oblast butiku, oblast obyvacího pokoje, oblast hotelového lobby a firemní recepce. Když se vlastně kliknete, jdeme tomu na obývák, potřebujete mít vizualizaci z podlahy, jak bude vypadat, kliknete na vzor, dáte si vhodný typ podlahy a máte možnost, to jsou barvy reálné a jsou podle základního zorníku. Ten základní zorník čítá přes 60 barev. My jsme samozřejmě schopni se přizpůsobit reál barvám a to jsou vždycky jenom aplikace nebo barvy, které se přibližují k reál barvám, protože reál barvy jsou barvy pro malíře a natěrače. My máme cementovou hmotu. Takže abych to vytvořil kompletně celé, tady vidíte možnosti vizualizace. Jsou tam i ty typické tahy, které jsou to ptát v vozovkách dekatostří. To všechno budete mít přiloženo v tom balíčku, který si můžete odnést, včetně speciální dvojazyčné knihy Pan doma i s oficiálním CDčkem Pan doma. Já vám tímto chci poděkovat za vaši perfektní hojnou účast. Děkuji za vaši trpělivost a pozornost a přeji vám všem příjemný večer a určitě se potkáme někde na nějakém drinku společně. Děkuji. Klubokári, avizovala som vám dnes príjemný večer. A možno po názoru architekta Wiesmannerho je niekedy menej a niekedy viac. Ale zrejme sa títo páni ešte musia učiť, čo vám majú povedať a ako dlho. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. A veľmi sa teším na hlavných našich hostí dnešnej klubovky Štúdio Karamel. Privítala by som Martina medzi nami a Jennifer. Ak ste niektorí vzadu a vonku ešte si dávate drinky a cigaretku, tak by som vás poprosila, aby ste prišli, lebo to bude veľký zážitok. Ja ich chcem privítať na bratislavskej pôde. Ja si myslím, že je dobré, že sme sa stretli v takom počte, lebo tu boli veľké udalosti v Bratislave, kandidatúra na nového hlavného architekta a dúfam, takisto avizovaný festival architektúry v máji a dúfam, že si budeme mať ako architekti čo povedať vzhľadom aj na tú užitočnosť, ktorú som avizovala slovami Oskara Mihajera. Takže ak si nájdete stoličky, ešte hoci kde, dajte si ju a prajem vám krásny zážitok. So, hello everybody. As we do not understand your language, we don't know what you've been told till now. So, Karamel are 3 partners. That's Martin Haller. The small one is Ulrich Aspelsberger. You might not see him probably. And my name is Günther Kartel. Sorry, Günther, I didn't show you. Thank you. Takže Karamel Architecton pozostáva z 3 partnerov. Toto je Martin, ja som Günther, tretieho vás nevidíte. Tu a keďže nehovoríme vašim jazykom, tak nevieme, čo vám o nás doteraz povedali. So now I don't know what I've already said. Teraz už neviem, čo som povedal. So I need to get used to the way we're going to do that now. So we're going to show you a few projects, so we hopefully are able to show you about the way we are going to do projects. Ukážeme vám pár projektov a dúfam, že vám ukážeme spôsob, akým budeme robiť projekty. Hopefully, I think Karamel is famous for doing projects with fun, and we like you to see it on the projects that we're doing it with fun. Karamel je známy tým, že robí projekty zábavne a dúfame, že sa nám podarí ukázať vám, že to bude veľmi zábavné.
So the first project is a very small one. It's a charity project for a steel producing company. Prvý projekt je veľmi malý. Chair producing company, sorry. Pre spoločnosť, ktorá vyrába stoličky. That's the charity chair as it looks like before we've done anything with it, only the bubble. Volá sa to charity chair, čiže charitatívna stolička predtým, ako sme s ňou čokoľvek robili. So all the project we're going to show you now are playing with bubbles. So that's the first one, and all with Všetky projekty, ktoré vám teraz ukážeme, sa hrajú s bublinami. Toto je prvý z nich. So all we have done with the chair was we cut it and put our bubble in it. Všetko, čo sme s tou stoličkou robili, že sme rozrezali a dali sme dovnútra takúto bublinu. So as the chair alone is kind of lonesome, samotná stolička je taká osamelá. We tried to give it a little bit more community. Tak sme sa snažili vytvoriť z toho takú spoločnosť. So as it still looks, that's our partner, Toto je náš tretí partner. As he looks still quite lonesome, teraz vyzerá celkom osamelo. We've made the chair like a couch so that he's not lonesome anymore. Urobili sme zo stoličky gauč, aby už nebol osamelý. And here you can see a few sketches how we did the project. Vidíte pár sketchov z toho, ako sme ten projekt robili. Should complain the project. Mal by to vysvetliť ten projekt. So the next project is probably the first project we've ever done. This is the first project with bubbles we've ever done. Ďalší projekt je prvý, ktorý sme robili s bublinami. Maybe you should read, or I don't know, translate. Možno by ste si to mali prečítať. Horúci vzduch je motto, ktoré prijala architektonická skupina Caramel pre McKnight, keď naplnili veľký mak. Neviem, čo je emáka od Stemiky. Yeah, that's the text you could read before we've done this thing. Múzeum žitého umenia a hlavnú sálu s 50,000 vzduchom a optickou projekciou. Pri vstupe návštevníka do transformovateľnej miestnosti projekcia ožije a pretečie do vedľajších miestností múzea a na ulicu. Až nakoniec bude celá Viedeň zaplavená žijúcou architektúrou. So the MAC, what you can read here is the Museum of Applied Arts in Vienna. MAC je múzeum aplikovaných umení. And the 50,000 points air is something like it's kind of a metaphor for a material we were looking for. 50,000 krát vzduch je metafora, ktorú sme hľadali. Material we could put into different conditions like solid, fluid and gaseous. Materiál, ktorý by mohol meniť skupenstva z pevného na kvapalné a na plynné. And we were looking for different materials as plastic wrap. Hľadali sme rôzne materiály, ako napríklad tieto plastické folie. But finally we decided to use the usual balloon. Potom sme sa rozhodli pre obyčajné balóny. And of course we've done several simulations in our office. A urobili sme pár simulácií v našej kancelárii. So even the effects on human beings were tried out. Even the effects on human beings were tried out. Boli robené aj pokusy na ľuďoch. And almost incredible effects at the try of a jump head in front from about 2.5 meters. A dokonca aj šípka do balónu z výšky asi 2,5 metra. I found myself unbraked and unsoftened on the concrete floor of the office. A nakoniec som sa ocitol nedolámaný na dne, na betónovej podlahe. But luckily nothing happened. Našťastie sa mi nič nestalo. So now you will see how we started to do the thing in the museum. Tak tu vidíte, ako sme začali pracovať v múzeu. And that's the view you had a few seconds, a few minutes before we started to run the show. Toto bolo pár minút pred začatím celej show. I need to say before we wanted to start the show because Teda pár minút predtým, ako sme ju chceli začať. because an officer of the fire of the
Viennese fire department came and said, no, never ever you're going to run the show. A potom prišiel vedúci teda, alebo pracovník požiarníckeho oddelenia viedenského a zakázal nám to urobiť. So, but finally we did it in the Viennese way. Nakoniec sme to urobili viedenským spôsobom. We were discussing about 1.5 hours. Rozprávali sme sa asi 1,5 hodiny. And afterwards he allowed us to run the show. Nakoniec nám to dovolil. But only if you don't let in more than 70 people. Ale len ak nepustíme dnu viac ako 70 ľudí. So as at this moment there were about 500 people in the room. No a v tej chvíli tam bolo asi 500 ľudí. We started. A začali sme. First you can see the mass of the balloons in the solid station. Vidíte masu balónov v tuhom solvenstve. So we kind of projected old unbuilt projects on it, so it was kind of that mass and that architecture. Na to sme premietali staré projekty, ktoré neboli vybudované, čiže to bola taká mŕtvá architektúra. Then we blew air into it and we came to the fluid condition. Potom sme do toho nafúkali vzduch a dostali sme sa do kvapalného skupenstva. And finally we let the people in, A nakoniec sme tam pustili ľudí. So our dead architecture came alive. A naša mŕtvá architektúra ožila. And our stress started. A začal sa stres. So all I need to tell you is maybe to read what you could read the day after in the Austrian newspapers. Takže by som vám akorát odporučil, aby ste si prečítali, čo vyšlo na druhý deň v rakúskych novinách. So people got completely out of any rule. Ľudia sa oslobodili od všetkých pravidiel. They took Caramel's work of art. Zobrali umeleckú prácu Caramel and made it to their own. A spravili z nej svoju vlastnú. So some of them looked. Niektorí sa pozerali. Some played. Niektorí sa hrali. Some were amazed. Niektorí boli ohromení. And a lot of them destroyed. A mnoho z nich zničených. So the installation has made its own way. Táto výstava vlastne si našla vlastný spôsob. And horrible dynamism of its own came over Caramel's work of art. A hrozná dynamika svojho vlastného druhu ovládla dielo Caramelu. Took it, played with it till the end. Zobrala ho a hrala sa s ním až do konca. All what stayed was the incredible enthusiasm of the crowd. Všetko jediné, čo zostalo, bol obrovský entuziasmus davu. And we got rid of a big problem which occupied us till we started to run the show. A zbavili sme sa obrovského problému, ktorý nám ležal na srdci od začiatku show. The disposal of the balloons. A ako sa zbaviť tých balónov. People did that within minutes, seconds. Ľuďom sa to